Abeegi Aba muri Nyabubare Secondary bayireko kushemererwa kwamani ahabwokushanga ngo bakozire ebibuzo byabo kandi aba batungire ngo abana na mwenda bari mu grade yokubanza. Nakora obubonero 11 kandi ninteekateeka okutwara combination ya PM stroke ICT nkozire obubonero 11 insima ruhanga abo kunyama nkajye bigezo byanje kana abazire wanje nimbasima abo kutusomesa abo kutwera school fees mwen kandi tebwe no kusima ruhanga let's secondary school abana bo kusoma nimba misiro zangu mwena okusoma no kwamani abantu abo mugasoma ihangera bingi basomere mwena abana bagenzi banje mwena mbetera muze kusoma. Director w'ishomero yayireko kusima ahabwa Abeegi okukora kurunje ebibuzo. Bizamu nkuko byabiri bikozirwe kandi expecting abana kukorera kimwe kukirana naha. Konkani nsima abana batiriho umutima kushoma nsima abashomesa na munonga abatiriho umutima bakakwata abana aba bakabihe mu kibe bihiremo. N'Abeegi mu district y'Ibanda nabo bayireko kushemererwa bwanyuma yo gukora kurunji ebibuzo bita abazire bagiro kwerarikira. Omuri aba ni Specious Mpirwe uwo mwana we yatunga ubonero 13. Evidence amanya no mu district y'Ibanda ashatagwire ebyecyakana kandi ogu yeja n'ubonero 13 ombyashohorizo beri. Ogu yatugambira ekimubasise kukora ubonero obu ari kugira ngo ruhanga n'uwamuhwerire okusinga ebibuzo ebi. Kibe cy'amani n'undi kurangira maxes banga kakora n'amani ranahika kama n'isira. Bwanyuma yo kusinga ebizame ebi hono muzire we abire namukwata ha mukono nawe nukwe kugamba ebigambo by'amashemererwa. Mwana wanje kuyari kumenyesha tuni imfura nishemererwa munonga kandi nsima nishemererwa birarura ngo bayi bamugire basare ati mind yone bireti nishinga kumenya ngo afite sente ninche sente zishashirwe mwene cyo nishemererwa ni yambireho. Abeegi abandi mu district age bwanyuma yebuzo byabo kushohora nukwe kwikaha amashomero gabo ahibayerekera amashemererwa. Ikinyambere kukora anti no kwatanisa kurunje n'abashomesa. Nimpura, I'm very proud of what I've done. I own it can when nashemererwa which nakora. Nakamnoga nisimira ruhanga kandi mpamya umunazo erevuniza gukora gymnoga za campus ishemererwa kuba nakora results nungeza ashobora kandi ngenda kuba doctor. Sharon Ayebare nawe ayihireyo ubonero 15 kandi mu kugamba kwe nawe yayoreka okusima mukama. Mukushoma kwanje ntireninga rero kiroto cyane cy'umutekadeka mbwe mukama naza kunyamba kukishikiriza. That is my life. I admire becoming a doctor. Abashomesa hona nabo bayireko kwesima ahabwa Abeegi babo kusinga. Abana nkaga na mukaga basutamire bigezo abana n'abana bari mu grade yokubanza atecho nishikora pasenti ya nkaga na mukaga n'ubucweka nkaga n'ubucweka mukaga. Amakuraga gashakwa Timothy Mushabe.